Mamitang lugro titiang mamitang lugro kulun paduka Betara manawitan kekenen sonso dupa drawa pangilu kadekaning tulak pampu Raden Cupak putran Siryang Betara Brahmo para kelawan Siryang Betara manawan panugrahan Sira Betara lama kane sida karwa kasupak ikanang Raden Cupak muwali kadijati para rencanging Betara kabeh liak kabeh manawa hanur berogali jin setan tonyo gamang anyo sejebak jagat cubedon kena persaksi kanang Raden Cupak minta warenugraha lawan Siryang Betara mekapian undang liak ke makitan liak buahan bespak liak bakisan liak tunjuk liak den bantas den pasar den bantas liak den bantas tekedang liak di Kramedan tekedang liak di Dangun Titi di Dangun Titi nane bomai nen cang mewakili bukakal liak di Dangun Titi makejang ayo liak sejebak adat buahan ulungin dulu liak aduh ibu ulah ada jumpa Aji sengidang teke asam urat ibu nak nu nyanding canang bani banyu pinaru kaki yang bok namo di rumah sakit Wisma Prasanti Iki samponokan palugo ibu mendatang kemudian idewo mau gelur-gelur ini diajak kayangan ini penguone nah apa takih dewo ibu Makelo di tiang di mercapado ibu dan di tiang pungelah jodoh niki ay jodoh di tiang kal aten ibu aten nah yang gitu pengide hidupnya jadi apa katunas dewo apa kalau dewo ibu sideng bicang manukulan iki kulan calon kulan iki ngaran yang galuh subuhnya aja yang langit ke walau ibu bang hilang jelek dia bang
Nah, jadi gini Dewo. Nah, ini Dewo. Dewo putra sayang sireyang ibu. Doi Dewo sumanang saya. Kemo Dewo ngoyong ditu di pengaskaran ditu Dewo ngoyong ditu nyengar cano Dewo kal mejamas megesang menene madan geni tak kalau tuh muali rupa Dewo kali jadi mula pang bagus pinake ratu ning ratu di kopang besi. Iya cabur kita di tiap mangken mereka ibu duduk ibu nampak berdewi ibu. Dia coba kita lah aliang ibani dongos Ada jani ada iring mesti udah tumpang bakal dongos ibu ada tumedor ibu dulu ibu Bisa kan bagus nah. bagus ada dulu ada.
đây cũng mình muốn đó con nhớ đẹp con là người đã mà nghe luôn nó là cái hồi nghiệp nó là cái mà cái điều là mình xuyên bố một can đi ra bố mày cắn được bọn anh rất là đồ lên được lên được ăn đá nó vàng đó đi ra chứ